Intsinzi y'ikinyoma. Tandukana n'ikinyoma umenye ukuri nyakuri. Ni byinshi byatekerejwe, ni byinshi byavuzwe, ni byinshi byumviswe. Gusa igitangaje kurutaho nuko umugabane munini ari ibinyoma bisa. Tubayeho mu isaha y'ikinyoma cyafashe intebe. Ni byinshi mugenda mwumva nyamara ugasanga ukuri ari hafi ya nako. Menya iby'ukuri utandukane n'ibinyoma mu kiganiro Intsinzi y'ikinyoma. Isi ya siyanse, ubumenyi n'ubukungu, ukuri kw'iyobokamana, byinshi byigirwaho mu rukundo ndetse na bimwe mu bifatwa nk'izingiro ryarwo. Amateka n'amakuru agezweho ku byamamare kandi ukunda. Byose ni mu kiganiro Intsinzi y'ikinyoma. Ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezweho nanjye Hashyizwe na Induriki hamwe na Ishimwe Robert. Byose ni kuri YouTube channel Ijwi ry'Ubumenyi TV. Byinshi utamenye, byinshi utumvishe ku mavu n'amavuko y'umutwe wa M23, umutwe ukomeje kujujubywa n'igihugu cyabibarutse nk'umwana utagira nyina. Ibyo byagutwaye umwanya ubitekerezaho nyamara ntubibonera igisubizo. Nibyo ngenje kukubwira muri uyu mwanya, maze wimenyere byinshi utamenye kuri umutwe w'igitangaza. Iki ni ikiganiro Intsinzi y'ikinyoma. Nje wumva ndi Hashyizwe na Induriki. Nyemerera unyumve muri uyu mwanya. Ikaze kandi muri iki kiganiro. Uvuze M23 bamwe bahita bumva Sultani Makenga, abandi bakumva Bosco na Ganda, ndetse yemwe hari n'abasubira inyuma kurushaho bakibuka Laurent Nkunda. Kuri ibi hakaniyongera ifatwa rya Goma, Sake n'ibindi bice byo mu burasirazuba bwa DRC. Nje nivugira Democratic Republic du Congo. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2004 General Nkunda yivanye mu gisirikari cya DRC, ndivugira Democratic Republic du Congo. Ubwo ni cya gisirikare kizwi ku izina rya FARDC. Ajyana n'abasirikare be, Nkunda n'abarwanyi be barimo Makenga na Ganda. Batangaje ko impamvu zo gutangiza urugamba zishingiye ku kurengera ubwoko bwabo, kuko muri iyo minsi ndetse na n'ubu hakomeje kumvikana amajwi menshi y'amagana y'abatutsi batuye mu burasirazuba bwa Congo babita ko atari abene gihugu, nyamara ariko akirengagizwa amateka ya kera cyane mu gihe cy'ubukoroni. Ubwo mu nama y'Iberlin mu Budage ibihugu bikize byakataga imipaka, aka gace kahoze ku Rwanda kakomekwa kuri Congo mbirigi yaje kwitwa Zaire, ubu akaba ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aba bagabo uko ari batatu babaye muzahuza ari ingabo za RPA zabohoye u Rwanda tariki ya 4 Nyakanga mu 1994 zikanahagarika genocide yakorewe Abatutsi. Gusa aba batatu bo baje gukomereza mu ntambara zo muri DRC, Democratic Republic du Congo. Ubwo ni mu mpera z'imyaka 1990. Laurent Nkunda we yaje gufatirwa mu Rwanda mu ntangira za 2009, abari nawe afungirwa, maze CNDP ikuriwe na Ntaganda yumvikana na leta ya Joseph Kabila uri ku butegetsi bwa Congo muri icyo gihe mu masezerano yo kuwa 23 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2009. Ari nayo tariki yaje gufatwa nk'izina ry'uyu mutwe uvuga ko waranira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ndavuga biganje mu burasirazuba bwa Congo. Nyuma y'agahenge k'imyaka igera kuri 4, ni ukuvuga mu wa 2012 havutse umutwe mushya wita M23. Abarwanyi bawo bakuriwe na Bosco na Ganda ndetse na Sultani Makenga, uvuga ko amasezerano ya leta na CNDP yo kuwa 23 atubahirijwe. Ubwo ni ukwezi kwa Werurwe mu wa 2009. Leta y'u Rwanda n'iya Uganda zashinjwaga n'inzobere za ONU kuba inyuma y'iyi mitwe y'inyeshyamba, ariko zo zakomeje kubihakana. Wowe uri kunyumva muri uyu mwanya, reka nze mwibwira amwe mu mezi atazigera yibagirana kuri M23 mu gihe yari mu burasirazuba bwa DRC, ndivugira Democratic Republic du Congo. Reka twanzikire mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2012, M23 nibwo yafashe umujyi wa Goma ndetse na Sake, inatangaza ko ikomereza Minova, Bukavu ndetse na Kisangani. Mu kwa 12 umwaka wa 2012, nyuma y'ibiganiro biyobowe na Uganda, M23 yarekuye umujyi wa Goma isubira mu birindiro byayo i Rutsuru, by'umwihariko ku misozi ya Canzu ndetse na Runyoni.
mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2013 M23 yacitsemo ibice kubera kutumvikana ku buryo bashyize mu bikorwa ibiganiro na leta. Ubushyamirane hagati yabo bwatumye Bosco Ntaganda ahungira i Kigali mu Rwanda. Sultani Makenga yirukana Jean Marie Runiga Rugerero wari perezida wayo asigara ari we mukuru wa M23. Twikomereza mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2013 aho M23 ateye Goma nanone, ariko ingabo za leta zifatanyije n'iza Tanzania ndetse na Afurika y'Epfo zanesheje uyu mutwe, intambara ikomereza hanze ya Goma. Reka kandi nivugire mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2013 ni nyuma y'amezi 6 gusa M23 yavanywe mu birindiro byayo bya nyuma ku misozi ya Canzu na Ruyoni mu ntambara yamamaye cyane muri Kongo yari yobowe na Colonel Mamadou Ndala. Reka kandi unyemere dusoreze mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2013 ni nyuma y'uko kwezi kumwe twigire i Nairobi hakurya hariya muri Kenya. Ishami rya politike rya M23 ryasinye amasezerano yo kurangiza intambara na leta ya Joseph Kabila wari uri ku butegetsi bwa Kongo muri icyo gihe. Reka kandi nkwibwire ngo igice kimwe cyahoze ari abarwanyi ba M23 kuri ubu kiri mu Rwanda, aho cyajyanywe mu nkambi iri mu burasirazuba bw'igihugu, akaba ari naho kikiri kuri ubu, mu gihe igice cya Makenga cyahungiye muri Uganda mu nkambi ziri hafi y'umupaka. Abari muri icyo gice bakomeje kuba hagati ya Uganda ndetse na DRC, ubwo ni Democratic Republic du Congo, ari nabo baje kugaruka bakomeza imirwano. Nubwo bakomeje kurwana ariko ngo na magingo ya ibyo bice byombi biracyategereje kirwa mu bikorwa by'aya masezerano y'i Nairobi. Wowe wakibaza uti ese ubundi kuki M23 yahisemo gushinga ibirindiro byayo muri Runyoni? Nibyo nje kukubwira muri uyu mwanya. Maze kwitegereza neza ikarita igaragaza ibirindiro bikuru bya M23 hakurya hariya muri DRC, ni hafi neza ku mupaka wa Bunagana. Twimanukire gato turerekeza ku musozi wa Canzu, turamanuka hakurya twigerere hafi neza y'umujyi wa Goma, turakomeza kuri Lake Kivu ndetse twiyambukira hano iwacu Rwanda. Iyi ni imisozi iri mu gace kari hafi y'ibirunga kegereye kandi umupaka w'u Rwanda n'uwa Uganda. Inzobere mu bya gisirikare ziyitanu ingenzi ku nyeshyamba. Buhoro abarwanyi ba M23 bagiye bagaruka bisuganya kandi binjiza muri bo abasore bakiri bato bugarijwe n'ubushomeri muri kare gace k'uburasirazuba bwa Kongo gasanzwe gakungaye ku mabuye y'agaciro ndetse n'indi mitungo kamere. Aka ni agace kandi gatuwe n'abaturage bazi neza M23 kuko abarwanyi bayo bamwe bahavukiye, abandi bafite imiryango kandi benshi muri bo babaye imyaka myinshi. Ni agace bazi neza cyane kandi gashobora kuborohereza mu mirwano nk'uko byigeze no kwemezwa na General Sultani Makenga w'imyaka 49 ukuriye aba barwanyi ba M23, ndetse bikaba byarakomeje gushimangirwa na Major Wiringoma uvugiriwe umutwe wa M23. Ikindi kandi kuba leta ya DRC ubwo ni Democratic Republic du Congo ikomeje gushinja umutwe kufashwa n'u Rwanda, ndetse ikaba iherutse gutangaza ko umutwe ari umutwe w'iterabwoba. Bikomeje gutya byaba bije gushimangira ryahohoterwa rishingiye ku bwoko ndetse n'ururimi rirya ryatumye abarwanyi bahaguruka bakemera guhagarara amagara yabo, banirengagije ko n'imiryango yabo ishobora gukomeza gutotezwa n'abari ku butegetsi bwa Kongo. Ngiyo rero inkomoko, ngiyi imvo n'imfano y'umutwe wa M23, umutwe ukomeje kuvugwaho cyane haba mu gihugu cya DRC, Democratic Republic du Congo ndetse no hanze y'imipaka yacu. Reka nshimire wowe twabanye muri iki kiganiro, mwibutsa ko iki ni ikiganiro Intsinzi y'Ikinyoma, ikiganiro mbashimira kuba mukurikira nk'abararikira kuzakurikirana n'icyo ubutaha. Iri ni Ijwi ry'Ubumenyi TV, kanda subscribe maze ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Nje ndi Juvenal Turiki, ndashimira wowe twabanye.